Postoji kod Srba iz uže Srbije, posebno među intelektualcima, jedno, ja bi sad izostavio imena sa kojima raspolažem, razume se, a podsjetit ću recimo na moj lični prvi nastup kao izbjeglica. Ja sam izbjeglica od 1941. Nemam značku, ali bi bilo lepo. Nosio bi je dan i noć i na pižami. Dakle, ta činjenica, kad sam ja došao 1. marta 1942. u muzej kneza Pavla, čitao sam. Da, svi čitali ste. Ja sam dočekan od ljudi iz Srbije. Ne, to nije Kašanin. Kašanin je Baranjac. Nego to je bio Ivan Zdravković, recimo starosedelac, primer srbijanstva. Odakle ste vi došli? Ja kažem, ja iz Zagreba. A što niste ostali? Da ste valjali, ne bi vi bežali. Ja sam tad prvi put se vidimo. Kažem, gospodine Zdravkoviću, vi govorite besmislice. Vi ne znate šta govorite. Ja sam dobio 3 dana boravka u Beogradu kod Šterića, načelnika 1. kvarta, šef 1. kvarta, gdje sam morao u Mišarskoj ulici da se prijavim. 3 dana mi je dao, a posle u Srbiji unutra negdje, gdje idete? Pa kaže, meni je cijela porodica tu. Gdje da idem? I ko me spasao? Spasao me Toma Maksimović. Veliki, uvijek se prekrsti. Jer vama palo na pamet, kada se održi u Akademiji nauka, naučni skup, jedan, na temu Velika Srbija. 3 odeljenja stoje iza tog skupa. Međunarodni je skup. Izuzetno uspeo da se borimo protiv tog lažnog prideva da je Srbija stalno radila na nekakvoj velikoj Srbiji. Laž. To je austro-ugarska socijaldemokratska floskula kojom su napadali Srbe u vreme aneksione krize, da učutkaju Srbe. To je primila Kominterna. I isto to stanovište su ovi preuzeli iz Kominterne. To je arsenal Kominterne i bečke socijaldemokratije. Dokazujemo. Izvršni odbor na čelu sa velikim Hajdinom, mojim naslednikom, koji je bio 4 godine moj potpredsjednik, odbije da se to štampa u Akademiji. I mi smo onda našli, dakle, skup održan u Akademiji, štampa Srpska književna zadruga, parama koje smo mi na svoj način nabavili. Jer zadruga je bankrot. A to nije jedini primjer. Ima raniji primjer. Jedna grupa, Radovan Samardžić, Ivan Božić, tako je još je bilo i ja. Mi smo predlagali, ja sam bio potpredsjednik književne zadruge, da se objavi, da se organizuje pisanje istorije srpskog naroda. Ja sam bio istovremeno član komisije za kapitalna dela, to je vreme Stanke Veselinov. I sve to bude u redu. Saziva se ekspertska konferencija na kojoj prisustvuje meni beskrajno dragi Viktor Novak, Jorio Tadić, isto tako, to sve moji profesori, beskrajno drag, Vasa Čubrilović, ne ulazim u to, Dragi Janković, rektor, i ne znam ko je još bio, Voja Đurić, stariji. On je bio čak predsjednik te komisije za kapitalna dela. Moji profesori ili naši profesori su bili protivni, sve akademici. A Dragi Janković sedi preko puta mene, mi smo pertukao bili. I on mi kaže, pa da li nećeš ti možda da ubaciš one Srbe iz Hrvatske? Ja kažem, kako da ne? Ako pišem istoriju srpskog naroda, ja ću uneti Srbe u Kanadi i Srbe u Australiji
jer to je deo naše istorije i sudbine. A onda kaže, pa oni pripadaju Hrvatskoj. Ja kažem, dragi, oni pripadaju Hrvatskoj ukoliko se piše istorija Hrvatske. Ali mi pišemo istoriju srpskog naroda. Znači, svuda gde ima Srba i gde oni još drže vezu s maticom, oni moraju biti obuhvaćeni. Pa kažem, postoje, čitava književnost postoji u Kanadi, pišu ljudi srpski. Kako da ih zaboravim, zašto? A kaže, a onda, znači, po tvojoj koncepciji i ovi što su išli u Rusiju u 18. veku, pa se pretopili u Ukrajince i njih ćeš staviti. Pa kaže, dragi, pa to je potpuno razumljivo. Iz kojih uslova oni idu? To su banatski, kako se zovu, graničari. Kada Marija Terezija ukida pomoriško-potisku granicu, znači njihov status slobodnih seljaka, ona im nudi da postanu kmetovi mađarske vlastele i oni to neće. I dolaze ruski agitatori i Horvati i Šević i vode ih u Rusiju gde postaju opet slobodni seljaci. Prave svoja mesta. Naravno, u statusu istom koji imaju kozaci. I kozak je slobodni seljak. To je jedan važan fragment srpske istorije. Pa naravno da ulazi. To ne znači da su oni danas Srbi. Oni su se istopili. Jer nije bilo barijere. Da, pravoslavlje. Naravno, pravoslavnih je. I ja imam dokumente gde Rusi zabranjuju ovim jadnicima koji su došli u Slavenu Serbiju i Novu Srbiju da proteranog vladiku Končarevića iz Dalmacije, što je Venecija htjela da ga uapsi, da ga osudi, koji je utekao i koji je došao u Rusiju. Dakle, postojao je posvećeni vladika koga je Petska crkva posvetila i oni traže da im se da episkopa svog iz i Jelisaveta njet i dobijaju ruskog, naravno. I ona ih ubaci u jedan proces rusifikacije, a posljednji tragovi toga, to je onaj kosmonaut Popović, i zna. Vojnović je pisac. I Vojnović pisac je svestan da je srpskog porekla.